Kajing pulih naka gospel kat kum Matius kalenong ka bakat saw kadukhat ka baar puar hadu lai po hendriu. Mar kumta u Jisu ula pha ikisinran ban kiu hakaling bakin let no haswa jung u shashilyang kaduriaw kat ba maupat udang pha no ya upat ba enda ula ai kublayaki ula let kiu sha ulum banduwai wei briu. Habala pramit u Jisu udang sa marway. Kaling kaladan hapadeng kaduriaw. Kalier kalabe persya eka. Bat kidaw kila kenting ya kaling. Hapadeng lai bat nriu ba jemen step. U Jisu ulawan syaki da kabayat halor Haba kisinran kila yo iya u. Ba uyat haka kila shepting hair. Kadai karangai kila ong. Bat kila lenyar da kajing shepting. Mar kumta u Jisu ula kren haki. Wat ting, day manga, te u Petrus ula jubab. Ko kenrat lada day mame, tu hukum bangan wan halor ka syame. Ale u Jisu ula pai kitin. Kumta u Petrus ula mi nakaling, bat ula sedang banyat halor ka sya u Jisu. Henry haba ula sengaw ya kalaer ka bajur. Ula ting ba ula sedang bangam hapo ka Rap ko kenrad ula perta. Si sendon u Jisu la kener bat ula bat ya u. Uong, balai pi artatin. Kat nu pi duna ka jinget. Bat haba kila kiu hakaling kalaer kala sange. Kisenran ki badan hakaling kila ngu la dem ya u Jisu. Da shisha melong ukun ublay kila ong. Kila let sisilyang kaduriaw bat kilawan poy sya Nazaret. Kipat ba kila itu si sendon ya u Jisu. Kumta kila pa wanra sya u Jisu. Ya kibapang na keleng saudong. Kata katan. Kila kerpat ya u. Ba unsya bakin kata la kumno. Ya kermiang jangkup jang u. Kat kibala kata kila kod. Ka gospel bakuj utray.